Duh, ya Allah. Dari roso anseteo. Anak ko Ibrahim. Gara-gara sa parlori kok iraje sapun. Ada kok yun dari orang abang melolong. Tinggal iri dek rumah. Ribut tuh. Sebenarnya ada cekir. Pas nyari rosokan gua sendiri. Ada bawa baju beling yuk. Tak baju aja beling. Gara-gara sabar lor kok tang je bunyan kok. Alako. Ini keker nyari rosokan. Tak rupa-ruan kun sendiri. Cek bunyan di narosokan. Cek saran abok. Boleh setengah katul. Ritain goceng ya. Ini rosokan mun ritain goceng le. Bau. Ini deh. Cek bunyan rosokan dina. Dereng nyari bola. Tapi jadi lesu na bore lah. Istirahat boy ko deh kok. Lesu. Nyari bola mari. Lesu. Gara-gara parlok kor. Bukan nyari rosokan. Demi nak botok. Raja ini kan karep tinggi raja utang banyak ber. Cile ecer mare. Bantu beset. Siapa mau doreng itu? Mit, oke. Nah, siapa motor ini? Ano apa pak? Nyari rosokan jom. Nyari rosokan. Oke. Tapi tak coba aja membian. Kena. Tak coba aja nih kerosokan kepina. Orang demi maling kan toh. Rosokan. Beli kamem pian. Non. Beli lawan. Aku sekon nih. Oke. Leso. Istirahat gue lagi. Oke. Preman ki, diberi nobang ki, non, diberi nobang preman, pian. Terus apa repot aja, jong, tin lah jong. Toro dia lah. Nika, diberi nobang nika, preman ki. Ongguan menjong. Iki nika. Ikhlas nak. Ikhlas dulu. Ina kereng tuh nebu diri mengane kata. Dua tuh, iki. Tapi nyak dulu jong. Tanbon. Itu raja ganten nebu ni jong ya. Ki. Alhamdulillah rezeki tak itu mau cerita rezeki ya. Ki. Buka sawan kita pak, kita preman pak, Oke, kesoong gue lah. Teraja ganten naro. Preman pun kasa. Belen rosokan tak ada 200 beriin dari rezeki apa. Kesoong nih jong ya. Iya, ki. Teraja ganten nah, oke. Tapi pemain ngasih tahu orang. Dia ngasih agak-agak kenal. Kelanan lah, kelampin lah, ngasih tahu. Sopo iku nganu cero. Tukang rosokan iki. Cek tak nyanyi.
Nak ro sero. Udah goreng. Hei. Ojo diadai ku. Wah. Digawe iki, Kang. Wah. Kokon teh. Iya deh. Boleh rosokan deh, aku deh. Sama kaya usuwe le, gara-gara duwe perlu iku aku le utang ake aku. Mangkane teh. Yentare noreng lolo kok gudung kok. Gak dibayar aku teh. Hah? Makanya aku gak dibayar teh. Teh aku teh gak mekai pirang dino teh. Iya, kok seporan kok tang ngajar ban. Cendereng kalau mam bersih duit po. 5.000 orang kalau mande. Di pasano to tahu sih biar parlong kuten raja penrua. Ya ikut teh. Kok soalnya di rosokan ya. Kak duwe penggawean mana teh? Konte piye teh? Ada tayang. Wah digawe ku teh, ojo teh. Iki digawe iki teh. Konte no konte. Iya wis, aku saya golek saya le. Hah? Golek rosokan aku sih. Oh iya weh teh. Awas teh, ojo dijomo iki teh. Hah? Ojo dijomo iki, digawe iki. Iya njat tak ada jong. Ya wis teh. Nggak ada sih. Aduh, santai cak. Santai nih, tunggu nih. Lo kondi kan? Santai itu kok kecil. Kemeasan. Iya. Paling main layangan. Oh, boleh itu. Kenapa lagi? Wis mau teh main layangan hari ini paling. Oke perlu nih. Perlu apa? Jawan. Bilang duit. Hah? Bilang duit. Piro? Ya piro po 300 Duwe. Aku mau duit 300 ya. Takekno wong golek rosokan dulu ning iso 300. Sing 100 tahun kececanian. Iya. Takekno usah no gulung ning iso takekno mbak aku. Sing 100 kececanian aku. Bisa pengen ikut dibayar kapan nih sing awe dhewe nyambeli wedhus nyambeli jaran sapi hembi celeng ro apaan kute sabar loro kan jatuhnya nyekel duit nih Iya ya. berang dino aku lebih 2 minggu loh saya Iya iku. Oh iya ya. Hah? Sampean eling cerita putih aku masih eling. Hah? Pas aku menggali ya. Ketemu putih Minggu? menggali. Aku teninggal. Golek Iya. Iya, Cero. Tiada ningkat tuh. Cero beber. Iya, Cak. Cariku. Teh. Bah, ini aku, Cak. Bah. Ojo dia cariku. Makanya tak delok putih, Cak. Iya. Boleh rosok. Iya. Tabon ni ambek. Kok kon teh ngene aku. Iya le aku boleh. Kok wis golek rosokan kon teh. Iya le, mari perlu geden ya. Anu le, pas ake utangnya aku. Makanya deh aku gak dibayar deh karo jaman. Kau ditake pe kon? Enggak cak, cocoknya aku nih. Boleh golek rosok. Iya deh. Wis sik. Boleh rosokan ning iso. Klambi apa? Klambi biru kayak anu. Apa? Songkok ini. Anu, soko Iya, saya klambi biru ya. Iya, klambi- Songkokan iku. iya. Gowo katu. Gua katut, celono dawa dipengkes. Sik. Iku mau wong take duwe iku. Piro? Take duwe 200. Iku kute cak. Aku gak ngerti lek iku teh. Wong diklu ngene le sama bedano jare. Wong golek rosokan tak takoni mbak. Take duwe wae aku golek sakno kan koyo eling ning bapakku dhewe ngopekku. Take duwe 200 takon balik. Setiro kute sih beli pesir. Kute iku
300. Tagay rong ato siya masano. Ya wes, lagi ke ida. Kamu ibu jak. Enak aku teko. Awak dewe gak dibayar. Iya, ro. Samian. Pakai duit. Kepala siya lopot. Tuh. Si. Ikut mulai rosokan. Nah, Iku kan. Teca. Kan channel kan enak. Jangan. Mana ada. Iya. Iku kan wong. Aku kayak duwe ning iku, nang iku. Iya, gede ku jak. Iku gute. Gede. Manggan apa enggak apa ngako sangko. Mau ada ya borong. Gede ku. Bawa, matu sepatu barang si saya ikut dia nih tukang rosok. Mana bener? Bawa. Mayo saya kan itu sepatu ya. Iya, tak kopi tayang kan. Betul deh. Iya, Jong. Gede jak. Gede. Mana nyari rosokan bener? Iya. Iya, saya kapir itu sepatu jual kapir. Ya, soal kapir. Makapir saya bener, mani benian. Sudah laku kok, Jong. Makita anak ko man sepatu tanggan nih kan saya teh. Sembarang gede. Tak kopi tayang, kuy waktu je. Mani benian. Mana makai sepeda yo saya marin. Nyari rosokan kok, sudah yang tak ada kok, Jong. Ini teh. Aku tak ngomong. Ajak ko jak. Ini teh. Ben kan di nyari rosokan teh. Pernah seminggu deh, Jong. Dia nyari rosokan. Iya, gara-gara sabar loro gede deh, Jong. Punya utang gede deh, Jong. Kalau yang kau udah mau 1.000, 5.000, Jong. Pas nyari rosokan. Iya, wah abin kan semelihat kan. Abin koro tau Ben abin saya melihat tapi kan kau tahu budget nih bega fashion. Ada, Jong, ada. Tadi saya sekali, Jong. Tak nutup utang, Jong. Utang dia banyak, iya deh. Ake utang ku deh. Jadi kau keluar kau beri ke anda saya nih. Bukan rupa anda beri, Jong. Bujanon nah. Seberi 200, bro. Iya. Bayi sering kau berketondu dari jadinya kau ini Jong. Ben mau nyari rosokan udah ke belum? Pesat. Kita mesti je dari mulai 5 juta. Oh, 5 juta. Pas 4 juta setengah, tak mesti benar loh. Ya, alhamdulillah dah. Terus konek lah sama tangga. Ini saya kita. Beli pasien nanti nang di nih 200 lo nih. Benta boleh je. Oh ya rugi kok bibuan bitai bocor septon. Si 200 kilo benta boleh. Beli penta boleh bagi kasi berano dia apa? Saya kung tak mampu. Yang kau pun cap kalau Ibu de besen Jong. Ibu kingo. dia rokok aja. Kan apa teh? Mana lali teh? Ben ni je macam barang dia side. Jari Jong. Kosokan Jong. Re, na berbulan na kan, na re, may sayo kan makarukaruan. Bisa ko na mo disawa. Are yang kuir ya. Sulah bula si Sai. Iya teh. Rokok aja. Bukan sehari lah 4 juta, 3 juta. 4 juta setengah, ya 5 juta. Kita mesti dia lah Jong. Paling gini. Paling gini. Apaan sih saya? Imo nengari mode tik plastik dia Jong. Iya, tik plastik dia. Se pensiunan re bisa kuningan loh. Kuning na tay? Kuning na tay, Jong. Kuning na apa deh? Iya kuning na bisa Jong. Bisa kuningan, Iya, bisa kuningan deh iya. Iya, ro se pensiunan ulit. Nah, iya kok nolot. Satu di mana kemari Jong. Iya, tapi tak sambil ngeco menulis sih beli. Binjo kan ngelanan yo lau ada yang kamu bisa kan buat binjo doon ngelau. Siapa? Anu bel en. Aro manggana sering padam sih ya. Berarti baan sering ngalabisin bel. Iya. Oh. Teh. Layok konde siya ngalan sih deh. Kung bisa bel en siya gala. Cili.
Pero teh, 4,5 juta. Iya. titik mo teh. Iyo. Dia besembel en sih kala bende. Kuningan kurang gua. Kuning tae. Benih kuning tai jo. Kuning. Ning kuning bisa loh. Iya. Tapi mau disembel en sih kala. Apa din apa dam lolo? Bisa tayo temu kok tapi. Belum kita hitam mo. Mau menentang mau masuk penjara. Apa iya jo? Mau apa iya? 15 tahun kurungan penjara aja. Banjir agaranya lo sana agaraan berarti perlu. Iya. Gara-gara saya parlo kok jo. Pada iya re kok. Ada make sok ko bah pakai bekreg iya re kok jo. Peren selor nyelor ka nyerosoan jo. Tahu sih biar perlu kita raja nggak kan. Timan kan menandi besede, kerja meraji itu orang teh, mana boleh deh. Wala teh. Jangan kroniser jo. Nesa mong kabadan ring tuotan di besetang tuotan kan siapa sih repot ba ende. Benar ya orang gubuk ko jo. Iya jangan nang nakiotang. Iya. Meniring nakibesem dar nakiotang ro. Abang. Ko tagar tayo bocor siya na po Domingo. Teh, Mangkan ba niyan dari kabungkon na to wad. Ning keri bungkon bulan banyaw utak. Iyo ko nyari roso, anggan benar keluar kok. Nakru keluar jo mulai ko malam. Iya. Dia pa ko ni bajar ngo dia. Bila mah aja man. Iya baleng lah 10 hari ke iya baleng lah jong. Kan na bajar masa bajar benar ko magajar roso ano jo. Inja. Iya tapi ben kali ko isen. Kesong itu aki bisen bersembel en la pernah singo kan. Bila jong kundo ano sa tao ri jong. Si besembel en ro sero sepatu yo sai ban mas. Sa komita yang kuy jong ibaba jong. Iya. Ni dayang kuiro teh. Coba na tayo yang kapi jong. gawe ko teh si ande. Hah? Si gawe. Bersigawe. Gawe. O yang kuy gi. Iya teh, gawe teh. Mangkan mo nandi besero jo marajo apa lo nem si sape joron celeng bobis beli. Tahu no len utang. Jo ni ser yang ko jong. Iya, ni ser benar kan do jako. Ah, tepung orek. Kau ni tepung aja, jangan tepung orek, jong. Itu mau goreng. Iya benar. Iya dah iya jong. Le, bila bukti nang kau le, iya. Hari contoh le jong. Manggana mau menyelamatkan anda saja raja lah biasa doi lah. Iya. Rokar hutan hari ya. Iya. Bungo le. Iya teh. Kalau karuan hutan hari ya lah. Iya. Kokun malayan, gabaan, iga baisor. Bila bukti dari lah jong. Iya. Wala badan na lah. Hindi depan webo. Apa? Hindi 5 juta. Cukup maki. Iya wala. Cukup. Dia 5 juta. Iya. Dengan ando ya deh. Iya. Rumono le cok. Mundu mulon lo ban dia. Komalan ni sila ro karang kitan na. Rumono. Jong ko ba mito jong. De. Mulai ba na? Ko mo le la malam la. Iya ko lema le yo. Pre tampo ko ko. Iya. Dito mulai. Ko kita man di goreng. Mule ko ya. Rumono. Jadi ngaki jong ya. Iya. Rasa aja lang buat lo lagi asam deui lah. Meten na di otak. Ya. Iya Teh, teh. teh. Wih, balik na teh. Boy teh, tambah saya gula si 200. Kemak. Even tak iwan jo. Gue pendak kata beta amal gaban kok amal goreng lain boy. Boy sa ke masjid. Even tak boleh. Boy iya pendak kemak. Gaban di menireng. Menireng sakit sehat di serolak ko. Sering beri. Ini sering tak ko ban ni ba. Ano mo mereng di mana ya. Kumah paisol yung minjem saya. Ba mas 100 sila teh. 200 sila. Yang koi bagi satu. Kumah Kau tadi bawa ke barang kau jong. minta ka tipi di sana. Ada benta kapi. Iya benta kapting kok. Nah. Mo saja. Kung amal ka masjid boy, amal ka banja. Paisol yung minjem saya. Bebe, aku beri bekas itu pun. Iya lah kau pamit lah jong. Iya lah.
Kami lagi jadi. Yate. Mulai jaganya dari rosokan tenor yang sebut tuh. Mana gitu? Oh sedih boleh. Anu, wala anu.